Ki khubor ka Batisi TV. Lawan Rashapi da ka Orange Nissan Lumso po near Fire Brigade Shillong. Admissions are open at BDW International School. Enroll now. The St. Joseph Services invites admission for MBBS in India and abroad. For more details, contact 94361 Ki Nongikai School Deficit ki badan hapo ka Shatri jong ka Khasi Jaintia Deficit School Association, Lembat ka Garo Hills Deficit School Teachers and Employees Association, kila kerpa je ka Sarkar Jilla ban pelaj no je ka area, ka badang saateng la kumno haswa ka Christmas mentau snem arhajar arpuar. U President jong ka Khasi Jaintia Deficit School Association, u Babu Kular Khongjirem, habaya keren bat kilat pathai khubor, hadin balawai ke jingyalang bat ki Head Officer jong ka tanat puli puti, ka balalong ha Main Secretariat ha ka khat santarik ubenai naiwing arhajar arpuai. Kebenengkong ke bengi race ya ka isu kalomba ka pension di kumala sai ong ye pi barbon bangi ginong kai ngi ya trei lai pesan suppose nem nengim yo pension nei di ngi kerpat ya ka sokan bahkan sumbah ban ai no ye jing yo yungi hadin yang asang thai nang ba ngiru nginum dipen tang ngi kun dan ngi kun siu bat ta na kalian kesokan taong ba nginsa consider rigani pat insiasyong i meeting pat hadin bila syong i meeting sarain mal kimla an ya thua ai fi bikin rai mentam ta hapo meeting ndai kin ya syong ini prakhan nagi department of affairs swaba in banra ini ya kata kajing jing ki lanik pension yang i ki no ka deficit di kata kalong kebenengkong kebaar pada kami keren kalong ka ni ka gratitude ke gratitude ni saja kinong hikai deficit lani di Coleman Servan ila ban yo ya kani gratitude ki khat disiaji bat kani kinong tresokar ki yo haka that pi commission ki yo lai lak steng haka food ki yo nyolang bat haka ni ka fi pada Government employees iri sadu sekolah. Nah kalian jungi pada ngiyo hadu menta tang itu ya mau jomka thatpi commission lain lak sistem kafun ikram yo nyo man menta giris up to 10 lakh di ngilak kerpan ya ka chief secretary bat itu officers ba sumbha ban ris no yang iru sekretena. Nah kalian kesukaan kalau ong ba kan syong finance kan syong bagi officer yang godit kenang ba kan notify kan release order jong kan nika DCAG segi divisi school teacher di ngisung tenak ya kata maka sokar ka ai ya kejubab kapa sing tenak kalong positif hak ba nah kalian ke DCAG kalau don in progress setang bakin ai yang notification lanika order kawai pada kalong kidon sibun ginegi jing dan kam yungi hak jing im yungi ki bombet bandu bat ginegi long kum kamitika reimbursement kabai dawai kabai dasin hawangi lai sumangi hadu menta ni hablot hinapla de ni kepat ganyi sukar bala long kepala wakin ai lam yangi kebai dawai hawangi lai suman kidan mapang kanser kidan mapang tinggi bat kibai kimla mana fort kimla ra bat kidan ru kiba shu klat ai nakada jong jing bumla pansil ya kebai dawai kebai suman di kan ni medical reimbursement kadai kebai dawai kebai suman menta kinong kai bat mentang kata ilarawaru neksokan ya kan ga assure career progressive scheme bangin cancel kusokar yang i kakum senior kakum length of service yang i di ya kan ni nama ngi kinong trace apa ngi kinong hikai apa deficit nginjuyo
yang ke promotion dan ingin juga panlong principal baik principal di sistem hagi school Katolik hagi school Kristian hagi wegi school ram sistem akibat maki ya kampus principal baik principal ni ong ni yang sokan mentan ba singha menteri kamno ya kani ga Assure Career Progressive Scheme ACPS kenang baik ya kino hika dum sim kat kum senior lan ni kat kum karang di nagaleng ka sukar ka syashkor ikani bahkan consider ya kani ka kam panda kila yesyong lang di meeting nomor dimnut man ai komitmen yang ini hang tu apa di meeting inawaru naga sukar bahkan panra baik da ka service rule kumalong mental ngindon kamdon nganu garur ke betikna yang inong hikai di visit iyo iem i wei school gila di kumwei i wei school gila di kumwei di ngila or siya sokan mentan bala kumnu ada bandon ke uniform service room ba sisen mala menteri kam di baru di visit de menlong once for all bat hakaju kapo kam de menlong kabalong kendum kendam lani via pen nak wei school sekwei pat di ngila rawaru ya ka negai maternity leave bro kilayo ginong hika divisit idan ki maternity leave no iba yo khlung gimis ilam no iwai school yong siu hi ma pi iwai school siu ma siteng nam jingti kamlong umta si sen melami ngani ke service room si sen la siu sokan bikin nriu benai lanisan benai kat bagi ai karun dia kata kamlong renti parok away state parok away deficit school ya kan eru kesukar kan syom berkat ngalong epi tenang ba karena ini ai tentang ila resu ya ne jadi subjek ngalong ya hak meeting ba imat kesukar ba ke embus kindan kan no jing suntu jing mot kembus ke introduce jadi subjek di ba fair singap tourism hana kata singap ndai hadu mental introduce yang subjek mai new subjek tremdan no hikai kata ngamla ban hikai ya katu subjek ka baka ai mai ide manlong itu ki belapas ya katu subjek di niong balarap introduce yang new subjek dewan sanction nata ke ni kapus no hikai ya katu subjek himla man siong sim kan ni ban ira ong ru wat komputer kepala la mentar ki pausnam nimla ban siu ke sokar klem ai ke sanction course di komputer ni susim ni kena sanpeu la ni sispa ba insai tu lok ye gitu ginong hikai komputer di kungkan ni kamlong ke free and compulsory education ke sokar sistem la introduce komputer la ni tourism la ni kanu ke subjek kadai ban ai ban ke sanction course kenang ba ginong hikai inyo ban hikai gitu ibala puli ya katu kalai di nagaleng soka kelas askor bahkan si keren yang ini tentang hagalang yang soka dari kan ye keren deh bahkan bos nambah kanu subjek kebikin introduce kan long dari jing yusuf ulang bahkan soka bahkan ai non kai kita subjek di ini gilong katu kan ni iba ngila yu iba ngila ye keren di ndai ke bahkan duhi ngila ong ya soka bas ke area jungi nang yo dang asin kafas bat ke skin instrument bahasa kalau saka hard bat ke food di ngilaong ya ini di officers bahas sembah apply no ini ya ke pending areas suwa ke Christmas kenang ginong hika gin yo ban ya celebrate Christmas lam ngombai ni irian ban nagaliang ka chief secretary bat additional chief secretary in charge education ila ini assurance ke babiang ba kin bersang kat bala pan pelai ploy no kenang ginong hikai kin yo lem ini irian kendian ba remaining areas nagani ka pasah ti ini gilong kartu kan ni gini keren yungi bat ka sokar bat ikmilti ba sistem ke sokar lakot kepang ini ikmilti ba sokar kan simpian nak menta ginong hikai habis simpian menta ginong hikai kemut kesimpian menta ke education jong state bat kesimpian menta education yang dikena berawai bat ke society berawai jing bupon namar kadai meeting kamnur satya
ngirungi klemong ya ka pesane hapo sipnai po stayo kamdai setia rukom jungi bingin ongta ndai nakaliang yungki kila ajin sanan bagin la kloy kat bala namenta kan ni kijing dan kam jungi namar kamdai ru bingin ayo dan mengi bala sali singi simtayo ndai kiru kila long konsen namenta ke genuine demand genuine issue jungi pat ki ongin perkat kloy kat bala kalau kan ni panila ong lu ya sokan bas ngubah record ya kan ni bat ka recording proceeding tidak mana kopi lem sangi pada kata ru arai mana nam in ai kopi rasa singi ya kan ni proceeding ke pengi keren pat sokah dia kata gila kamu gila nah kalau yang study education on sai kopi ini ka ai ni keren wala fi don kam in sai da ya fi ka ai ni keren no ndak la ai ka sokah ta ka dia keren ini